Yo botize ou non ti sotan men. Yo mba swa vin la non men. Di sak pase men. An ben nèg kan fi bol ap nou vale mon cher. Yo mba yon kap domine m kon sa. An ki yon se kat yon ne. Kat ba kap domine m nan se domaine kon sa yon ne. Ah mon cher, nou pa drop marché triste nan Saint-Domingue kon sa non men. Yo nèg ba sa tellement domine nèg. M senti m gete des fois m rete do sorti nan jam. Et des fois tout m rete carrément peze nèg tête fait mal nèg. Kat ba sa seulement kap domine m kon sa. Ki kat bay sa yo, ba m ta reme konen kat bay sa yo, ba m reme l'autre mon cher. Ase nan sens mi asi ma wè explique de kat ba sa o ka même javem nèg ba ta mon triste nèg javem. Ou met parler mon cher parce que m'a ka jete stress mon cher, ou kon. Ouais, kat ba sa o gen kat même non. Kat boy. Premier bois. Bo deg nan Oh shit! Oh shit! Deuxième bois. Boko. Oh! Troisième bois. Bolet. Oh shit! Quatrième bois papa bobot. Gaga. Hey!